Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged iti naga na Venus, iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ag problema ak unay kadag iti dadakkel ko. Gapo iti kanayon da apanagapa. Siyak ti mababain. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Venus. Dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Napanan tinalay nga inam, Venus. Katkas iti sigod tatang, napan nakila ba? Api anaginom kayo manan. Inton sumangpot day jay, agsungbat kayon tumanan. Natangsit jay inam. Tada itang-tangsit na kanya. Siguro, at dalalagi na iti pakilablabaan na. Iso akanayon apaglabaan ni Julius. Ay, anya ka di day tanga ipagbagayo, tatang. Kababain mo da makangag. Saan ani Uncle Julius ti mga ayab ka ni nanang aglaba? Nudikat ni Auntie Lorena nga asawa na. Saan nga mo ni Lorena lipliputan dan? Ibagak tubay nga da relasyon sa Julius ka ni nanang mo. Ay na, tatang. Saan kayo nga agar aramid iti skandalo? Awan ebidensya yung itirayta nga ibagbagayo. Ang mga naitarunda kayo. Uwe na, tawan na mo na niya Lorena. Sana mamate nga daramid ti asawa na. Gusto daytan, tatang. Ingkay kayo maturugan. Tapos saan kayo nga agapa ka ni nanang inton sumangpag? Ay, sana ka mabutang itinam. Di sinugak tupay. Anya ti ibagbaga ni tatang alalaki yung kano ni Uncle Julius, nanang. Ay, mamatpati kamot itiday dyan nga amam. Iso ti ada babae na. Kanayon na pasyaron ni Dileng abalo ijay surong. Asino mo tinakaamuan nyo iti dayta, nanang? Katno kanayon nga ayaban ni Dileng apagaradwan. Tap ko asaan la ati talon na ti ipapaarado na. Anya? Tap yung laang dayta, nanang. Ay, agpada kayo kan ni tatang ama nagatap. Ay, di nakipadpada ijay amam. Mapang-urkon tupay nukas di amat maturog. Nanang, saan nyo ama ibaga ababae na? Taawan mo't pamanagnak yo. Katingay kanayon nga ipapan na iti ayan ni Dileng. Anya nga rod ti kayat asawan day jay. Kat, ada nga rod ipatrabaho na, di ayaban na. Apay, siyak akanayon apayaban ni Lorena nga aglaba. Ibaga na nga rod alalakik ti asawa ni Lorena. Aramid na ngamin ka. Iso nga ipulagid na kanya. Iso apatsyag. Babae na ni Dileng. Ay, huston day tapa nagatatap yun, nanang. Nakayulat ako man ti agpakumbabakan ni tatang. Tap maawanan ti apa. Nakababae no ada makangag kata kayo. Ay sa anak nga agpakumbaba iti amam. Nung ka! Uy, Venus. Apay adi ka pa'y lamangan. Malpas tong ti lunch break. Agsublitan to iti trabaho. Namsan ka pa'y anangan. Anya aya ti pampanunutam. Anya nga ti aramidag kadananang kantatang. Tapno saan da nga agkaraapa. Ay, lakay kan bakat dan. Ngam agkaraapa da pa'y laeng? Wanya rod. Sapay nakababain mo ti pagapapaan da. Saan kalatan ama o maamang bagbaga kadakwada? Pampanunutan nga at patulong ka ni apong ko. Barang isaw ti danggan dagi ti dadakkel ko. Ay kat aramidam day ta, barang makatulong ni apong mo. Nakaumay ka mait apaok. Handa ka di bagam. Ada ko maapong. Hanya da ita. May papan ka dananang kantatang. Di ka na yun da pa nagapapa Barang da kayo ti danggan da. Ay, nukas ta. Puno ti madamdamag ko. Nga ures adino ti ayanda. Katagap apa dalata.
Wan, apong. Kastamot lang ti pulpulong da kanya. Kanuray ije balay. Kanayon da nga agapa. Ay, unay matandag iti dadakkel mo. Apay, saan da nga agbain? Kanulaklakayan kan bakbakatandaan. Jakman amo, apong. No apay akas jay da. Ala, bay mapaw ka. Sakto ti makisarita kadakwada. Ay umayakin pong bigat iti balay o. Alaman nga rod, apong. Kat agyaman nak, no makaumay kayo. Mabalin ka kadya makasarita, uray pagbiitlaeng balasang ko. Wan, uncle. Anya ka di day tay bagayo. Sigalangan ti kasaritak. Tanun ni tatang mo ti kasaritak. Abang ano jak makapagtapel kat madisnuk ko. Anya ka di manin ti inaramid ni tatang. Kat no ipadpadamag na babae ka no ni nanang mo. Himbaglakit din ta sana mamati ni Lorena. Pasensya kayo kuman ka ni tatang ko, Uncle Julius. Kinapudno na. Kinasaok pa yun ni apong ko. Tapno kasarita na dananang kan tatang ko. Alang arod, bareng dumngag da. Tanusan pa'y laing agsardeng ni tatang mo. Ipabarangay kon. Pasensya kayo lakuman, Uncle. Siyak ti mababain iti aramidan da. Makita yu, tatang. Ipabarangay na kayo kano ni Uncle Julius. Gapo iti panangiwarwaras yung at da relasyon da kaninanang. Di agsasango kami di barangay hall. Ibagak akanayon da nga ipaayab ni nanang yaw. Apaglabain iti balay da. Awan na nagkaitibain. Kaya't asawan day ta, nga adda relasyon nyo kanidileng. Kakanayon kamot amapan, ija balay da. Bakitanin day jay. Inauna nga mitisyak. Alangan na babayak. Aha, uray pa'y bakbakag tabalo. Awan asawa na. Kaya't asawan day ta, nawaya kayaw. Ha? Siyak, at dalata ka na yun ni Lorena ija balay da. Kasano ko mga ibagam alalakik ti asawa na? Atal na kayo, nanang, tatang. Siyak ti mababain iti kastang aramid yo. Maumakon. Tangtangdanan naklaing day nga agaradaw. Dakkel ti ipapasweldo na kanyak. Isu akay kayat ko ti agtrabaho ken kuana. Adda pa'y siguro sa bali at trabahom kan kuana Isu adakkel ti papasweldo na. Matiba bukan na. Puston ko nakmat. Sumardang kayon. Kumusta, Venus? Adda ka dimot lang nagbaliwan dagiti dadakkel mo? Awan. Masuron ako. Ibaga pa'y kit din na Uncle Julius ng ipabarangay na ni tatang. Anya? Kat, saan pa'y laang mabutang ni tatang mo? Saan nga, Rod? Sumango ka no. Ay na, mababain na ka talaga. Mapampanunot ko pa'y kit din tagtalaw ijibalay. Ha? Sa dino ko matipapanam? Awan nga, Rod, amo ka papanak. Ay, saan kang agdardarasudos? Ngam nukas pangarigan. Mabalin mo mati umay pailang ije balay. Ano samti makikwarto iti kapsat ko a babae? Imbaglaangan taadda ka akanayon ang mga andingay kanya, Jack. Anya nga iti serbek a boyfriend mo. Nubaybayan kakit din. Nasaya at nasabat ka dito'y dalan, Venus. Adda napatag nga ibagakan ka. Anya dayta, nanandiling. May papan ka di maning kadananang kantatang. Naku namon, balasan ka. Apayakas di tibagbagan ni nanang mo. Di kidiagyaman ta ni tatang mo ti kanayon kung ayaban nga trabaho. Saan mo, tapagatapan nakpay? Pasensya kayo, nana. Dayta ti problema kadagiti naganak ko. Oray kanayon ko idaabagbagaan. Ngamawan mo't ganda. Ay na, maditikas di nga aramid na balasan ka. Kasano nga'y numamati dagiti tao apang ibagbagaan da. Asino nga'y tinakababain no di isuda mo ilaan. Sa anak mo't nga agkurkurang amang bagbaga kadakwada. Ngam saan damat latadong ngag. Malabay am nga rudon na kaong. Isardeng kulaangan apagtrabahon di tatang mau. Tapno sumardeng matan ni nanang mau. Nasaysaya at pay, nana.
Barang sumartang ni nanang ko amang chis-chismis kada kayo. Awanan kay tibain. Saan na siyak ti inayaban ni Diling ang nagtrabaho? Gapo iti inaramid mo pa nang ichis-chismis kan kwa na. Apay ngagtungpa ka ngay. Tatang, tinungpayo mo ka ni nanang. Nasakit tinakam mo. Gaputasan mo ang makita ni Diling. Isupayan ti pagtungpa am kanyak. Awanin ti pagtrabahwak, gapo iti inaramid mo. Ha? Sikati mo na anang ichismes kada kami ka ni Julius. Tangay saan nyo ang maayos dito ang problema yo. Panawan kayon. Mababain akong kadagiti aramidan nyo. Kamam ti mangibabain. Sikati mangibabain. Ala, agsinong ba't kayo latan? Katangay di dakdanggan. Sige, dita kayon. Inda ko nagimpake. Ay, nagdakal matabang mau apaw. Di tuyak pa'y lang nga po. Ngamawan pang ibagbagaan nyo nga daak dito balayo ha. Nauma akon kadananang kantatang. Kaya't ko lang idang ikan iti pagnakmanda. Ay, katuna apaw. Silulukat ti balay ko para kan ka. Agsubli akto matlang iti balay. No saan ton nga agap-apa dananang kantatang. Nakita da kakade abimanaw. Na pong. Nga madama ti panagsinong ba't da iti pimanaw ha? Kahit saan na paila ang anak sarda? Saan nga rod apong? Binayandak matlatan na pimanaw. Ay, unay matan ti ugalay dagiti dadakkel mo. No may dakto ayaban, ibagay yung awanak ditoy. Uwe, napaok. Di ka madanagan. Anak, isong imbayak dito pagtrabahwam. Tasaan kanumot nga ayan ni tatang tinapanam. Anya ka diti masapol yo. Agawid ka kuman, anak ko. Amom, inikat dakmeten apara laba da Lorena. Ay, talaga nga awanan ba injay amam. Aging ka kadi dito'y trabaho, kat maipapan iti goray ko ni tatang ti bagbagayo. Nasaysaya at pay asaan kayo nga agpakpakita kanya. Agpakita kay tula kanya, no nasaya at ang tilinangan nyo ka ni tatang. Venus. Nauma akon akanayon kayong agap-apa. Iso asaan kayo mutin akayat ang makita. Ha? No awan ibagayo ang nasayaat. Pumanaw kayo langan. Taado pa'y ti agur-uray kanyak at trabaho. Imay itay agsapa dito'y balay ti inam. Birbiro ka na ka. Napan iji pagtrabaho ak. Awan lata nagbaliwan na. Binagbagak nga raw. Ay, ngam talaga. Analaos tigura na iti amam. Iso abay, antayo ida adudwa dalaang iji balay, apong. Tabarang agkapiyada matlaang. Agpadada ka noon nga awan trabaho na. Urayag nga iso da mismo ti agdawat kanyak iti kwarta, apong. Anak, agawid ka kumad. Amumot nga awan trabaho. Awan igatang kon kadag iti masapsapol ije balay. Sa anak nga agawid, ngamikan kayo iti kwarta. Ay, agyaman anak ko. Makaamumot ten anitatang mo iti biyag na. Nanang, tiited ko a kwarta. Agpaay kada kayo kanitatang. Saan apara kada kayo laan? Ha? Apay nga ikampay laang ti amam. Kasjay mo ti ugali na. No saan nyo akayat nga i-share kanitatang tiited ko a kwarta? Saan kayo nga roden nga ikan? Ala, pumanaw kayon? Ay saan anak ko? Ay, sige. I-share ko kanitatang mo ti ited mo. Ipalingki yulat tan ti ited ko. Tapno adda ka ninyo kanitatang. Kan agitedak iti pagbayad yu iti bills. Wan, anak ko. Kat agyaman ak unay. Agawid ka kuman, anak. Pabisinaan akong tawan mo trabaho ka. Anya? Kat no inikak ni nanang iti pagpalingki nang agpaay kada kayo aduha. Awan, di na kaya ba numangan? Kanan na lang matilot-luto na. Ay, oo na yan. Ala,
Ikan kayo mat iti kwartayo. Ngam ti ipakpakao na kada kayo. Saan kayon ton nga ikan iti kwartayo, no saan kayo pailang nga agkapya kaninanang. Agsingsingpet kayo, tapno agawid akmatlaang ije balay. Ay, awan anak. Isuti kayat mau matumpal. Uray sa akong ti agpakumbaba kininanang mau. Tapno agawid ka ni ije balay. Anak, ada kami ni tatang mo. Agawid ka kuman ijay balay. Naornosyo ka din ti bagbagiyo. Makapagkari kayo ka din, asaan kayon nga agapa? Ay, uwan anak. Nagsarita kami kininanang mau asan kami nga agapa. Siguraduan nyo laang, tatang, nanang. Tano agapa kayo pa'y? Ay, pumanawak manan. Ay, saanan anak ko? Saan kami nga agapa ni tatang mo? Ay, marigatan kami iti kaawan mo. Iso apakawanan na kami kuman ni tatang mo. Ala, umuna kayo nga agawid. Ilupas ko lang ti trabaho. Kat agawid aktun inton malam, ije balay. Aging gaita, saanen anagapa dagiti dadakkel ko, tamabuteng da apumanawak, Mr. Lonely. Siguro, no saan nakapimanaw, aging gaita, agparparikutak pay laeng kadakwada. To'y pagayam mo, Venus. Agyaman pagayam Venus, iti daytoy apakasaritaan. Husto laeng ti inaramid mo. At least, napagkapyam dagiti dadakkel mo. Sapay ko ma, tagtultuloyen ti kinaragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, maing ka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinaga na Venus, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Keniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Samir Chanfin. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang trabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Ramil. Manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nadismaya iti biyag ko, gapo iti saan anasaya at anapasamak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ramil. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay, pero may mananabanog ko bakat. Ay, nagrigat lakit din tibag ti manalon aya. Kanayon ang nabambanog nga agawid. Kat, anya ngay nga rod lakay. Nayanak tayo mat amarigrigat. Awan maaramidan tayo Ay, mabisin akong bakat. Anya ngay ti sidaan. Sa anak pa'y anak kasweldo lakay. Inton bigat ka nun. Iso asardinas latan at isidaan ka. Ay, awan pa'y mo't naimas amasida. Imbag pa'y kit di tada trabaho. Oray basit lati sweldo, ngam adda pangalaan ta iti igat-gatang ta iti sidsidaan ta. Ala, agidasar ka nga rodan, tamangantan. Naradong matgaya man ti taltalunem, Ramel. Untatang, tapno day tantulangan agmula ti aramidak. Imbag atan alpas maun. Sakngay, saan pa'y? Kasapulan yung titulong, tatang? Ay, saanin barok. At damot tataltalunan nga si Kaswem. Ang mga nusan yun akabaalan nga araduan ti taltalunan nyo. Tulungan kayon. Kabay lakpay. Agawaam kit di ti agmula. Dahinton malpas mo ti panagmulam. Tulungan naktaon. Sige nga rod, tatang. Da kayo ti makam mo. Day off ko italakay. Tulungan kan nga agmula iti mais tapno daras malpas.
Uray saanan, agi na nakakit di mat. Amok anadagsan matlaan ti trabaho mo cindaan. Nang runa, no adu ti customer. Diretso ang nakatakder ka. Kabailak pa'y matlakay. Basta tulungan kan tapno mabibita malpas. Alaman langan, bakit? Nagdaras kan anak kamula, pari Ramil, na mula amin ang titaltalunam. Wen, tatultulungan nakmat ni bakit ko, no kadyang awan trabaho na. Antoy, alam dito yung akwarta. Paggatang mo iti abuno. Nagyaman na ka, barang makabawi tamot itan. Nalugi ta iti napalabas a panagapit. Anos laeng, Ramil. Tsumambatan to matlaeng. Ay, barang tapno at damot ganas ti bannog ko. Ken tapnosan ka marugi. Ala, basta gan-anos ka lata. Ituloy mo at talunan ti talon ko. Nay, adda ka mitbarok. Adda ka sa pulam. Matamamot gayam ti mulay tulungan kayaw. Apay, nalpas mo na namulaan ti talon mo, Ramel. Unanang, nakaabuno akpayin Alang nga Rod, tulungan na kami kininanang mao. Tapno daras amalpas ti panagmula tayaw. Untatang, malpas tayo mat siguro amulaan dahito itangal daw. Bastit mat gaya man ti sanyo namulaan. Maragsakan akbagay te. Panagkita kadagiti mais ngayon mula ta, kat nagmayat ti rubwat da. Ay kat mayat alakay. Makabawi kayo matin kinimanong mulong. Nga rod bakit? Ay na, mabayin akong kunkwana. Tas saan arimwar dagiti gastos na idi napalabas. Kat si kamat, nagbanog ka iti awan bayan na. Nga rod bakit? Isu apat check, makabawi kami matitan. Ay na delikado, Ramil Barok. Adda ka no sumunga da bagyaw. Nangag ninanang mo iti radyaw. Anya? Ay, sapay dandanin nga agbunga dagiti mais. Huwag nga Rod. Sapay kumatasan dito'y ayan tayaw ti dalapusen ti bagyaw. Ay, nagmalas maten. Numadadaal dagiti mula tayo. Awan lang arudan gasat ti apit tayo idi napalabas. Ala, idaw dawat tayaw. Asapay lang kumatasan nga agtuloy day ta abagyaw. Bakit? Saan ka nasumrak iti trabaho? Ita ti isasangpat ti bagyo. Ang mga numarigatan kan tong agawid. Sayang matlakay. Inton rabi ipay mati isasangpet ti bagyo. Andakan ka. Ang mga numarigatan kan tong agawid. Basta dalakit pagluganak sa anak amarigatan. Ala, agan-anad ka nga ron, bakit? Madanagan nanang. Inton rabi inti isasangpat ti bagyo. Ay, katanya ngay nga raw. Malapdam ay tabagyaw. Kasano nga'y, numadadaal dagiti mula tayo. Ay, kararag tayo. Day talaang ti maramidan tayo ita. Ay, ni tatang, napanan na. Ay, napanagala iti kawayan. Pagtarimaan na iti atap ti balay. Narigatan, ang mga itayab ti bagyo ti bubong ti balay. Sige nga ron, nanang. Tayo nakmat kitaan dagiti mulak. Ay na, nagpigsamot ang titudo bakit? Kasama pa yung dagiti mula tayo nung kastoy laang. Wala man, sayang man yung tibanlubong. Ay, sana mabalin na madadaal dagiti mulak bakit? Ay, rumwarak, inak kitaan dagiti mulak. Anya, madadadaal ka din ti ulong. Kitaam anagpig sa titudo kan angin. Rumwar ka. Sana mabalin na madadaal dagiti mulak kung nakmat. Ay nalakayag parang ka kuma. Agkararag ka kiti. Saan amabalin arumwar ka? Pangaasim. Ay, awanan dagiti mais ko. Awan nagbambanagan da. Ay, salbag giti kastoy abiyag! Makauma! Ay, agbambanog ti tao. Gumawan ser-serbina. Ay, apay ang tao pa lang ang nagagat. Ti pakapasamakan ti kastoy. Ay, apay ang tao pa lang ti agrig-rigat. Nagado babak nang dita. Ay, apay asan ang mababawasan ti kinabak nang da. Ay, nudigat ad-adda bumak nang da.
Apay asyak amarigrigat. Tiyan adda nga agrigrigat. Hey, apay! Hey, malas! Lakay, aldawan. Apay anak idda ka pailaan. Adda ka di sakit mo. Awan, Apay nga rod anak idda ka pailaan. apay. Dakas ti agid da. Awan tumot la serbina ti panagbambanog ko. Tawan mo't maganap ko. Lakay, di ka kumamapukawan itinamnama. Panubok lang dagito eh. Yung kakatagtrabahon. Kaya't ko ti agmay sa. Maditikas talakay. Liw-liwa kit di, tibagi. Pinanawan ka nakaidda. Itatasumang putak, nakaidda ka lata. Anya ay ti problema no nakailadak. Di ka man la nagluto kan naginaw. Amumat amabambanugak mat iti trabaho. Pasensya kan. Masadutak abumangon. Alaman laangan. Agi na nakangarod aginggat kay kayat mo. Barang iso ti pakalagaan ng tiriknam. Kapo iti pan nakadadaal dagiti mulam. Anya kay tiar aramidem dito'y balayaw. Yung kadalusanin atin nadadail ka maisam, tagmula ka man iti sa balay. Masadutak kong tatang. Anya, Apay, saan yung anang nagtikinunak tatang? nangagko ah. Ngam kasladyak mamati iti insongbat mo. Kaano pa ya simadot kan? Italaan. Kahit kaano ngay agumagit ka. Diyan mo. Di nakman pilosupwen si Karamil. Aggunay kaditan. Nukunak ang masadutak. Masadutak. Di kay makauawat. Arak mo man, Dilya. Anya? Agdinamag lang arudan anadadaal amin dagiti mulayo. Ada pa'y naigatang mo, iti ara? Nangibaga ag gumatangak. Utangak. Mayadan to ni bagat ko. Kat no adda pa'y lang utang ni bakit mo. Kat inayon mo na. Ay naramel, maasyan kamot akan ni bakit mo. Isu lang arudan ti agirim remedyo, tapno ada ka ninyo. Umutang ka pa'y laang, iti ara. Mangtad ka? Guno agwala dito istor mo. Ay madimot ati kasta nga aramidam, Ramel. Kat mangtad ka nga ro dun ah. Sigurado abayadan di bagat ko dayta. Apay mat akas jay ti inaramid mo kini Delia. Kasano? Saan amang tad iti arak? Kat makain inumak nga ron. Maalang nga ron. Inton maminsan, saan mo nga ulitan ti kas jay nga inaramid mo. Basta ibagamat kan ni Delia. Adi na mat-ulitan ti naramid na. Unamlan asino amang bagbaga kanya. Apay, iso timang pakpakan kanyak. Ala, husto daytan. Agluto akon, tamangan tanton. Minaunak ni Mulaw. Makadlaway tasaan mo metan nga sa asikaswan ti patpatalon na ken ka. Nakamula akaw na agam sika. Pulos ngawan pa'y naaramidam. Ibagayo, tay patalong dan iti sabali. Anya. Kat anya ngayon ti talunam. Saan akong nagtalon? Kahit anya ko mati aramidam. Awan ah. Awan tumatlat maganganap kong agtrabaho. Ay luko, nadismaya ka la adagaws. Kahit tingarod asawam ti mangpakpakan kan ka. Uray ah. Tasaan mat nga agreklamo? Gaputasan nga agreklamaw, saan kamitin nga gunay? Ah, makarangrang kayo tatang. Pumanaw kayon no may dakla pagsasawan. Ne, apay ngay. Nagbaramot ng tibagin bagat. Diyak ka mo lakay. Pero may nagsakit ti ulo. Kanya nga ato tigur-igur ko. Saan ka pailangan nga ron da sumrag iti trabaho? Anda ka di kwartam dita. Ikanak, taigatan ko iti para gurigor. Mga lakalatan iti bag ko. Sige nga ron. Urayin nak, tainak gumatang. Ikanak man iti agas a para gurigor, Dilya. Ay, kunak no arak manen ah. Apay, asino ti agurigor? Hindi nga ron bagat ko. Anya nga iti papanan na no saan akasta. Hindi mo pa'y mat ngamin ammo at tulungan. Uray sumangkot anabambanog, iso pa lang ti agluto kas kada aginaw. Ne,
Apa yung among dagita? Ay kat ibagbaga na Mabambandog kat ti asawam Ramil. Saan la ang makareklamo? Gaputa pampanunutan na ti mariknam. Angam ka, di mo amo apanunutan mat ti riknana. Ibagbaga na gayam kan katirik nana. Ay katuan taawan sa bali apang ibagaan na iti marikriknana. No saan asyak agayam na. Ay, saan mo kumamot nga ung tanje asawam? Gapo ka dagiti imbagak. Gapo ta ay ayatan na kan? Aglablabas kamutan? Ala. Iyag mo kay din ti agas. Tapag tumaraw kon, di bakat ko. Ne, apay ngay. Kasla saan at tumaltalab dagiti inunong mga agas. Saan mat abo mabatig warigur mo? Kapsutan ko lakay. Kaslasaan ko na malasatan da ito pa nagrignak. Anya? Anda ka di pa'y kwartan dita. Ipa-check up ka na. Awan nga ron. Awan urnong ko. Ito may pibos matiswelto. Itigan tanan. Anya? Iturturod kong timapan umutang kadatatan. Turay mabainak. Gapo iti panang sungsungbat ko kan kuana. Pangasiw ka di tatang. Pautangan da ka. Ita, masapul monti kwarta. Nagkuna nga may nasan ka ngagtrabaho. Pangasiw, tatang. Saan ko mga itati panang sermonyo kanyak. Nangato ti gurigur ti asawak. Manungal daw nga agurgurigor. Agkakapsutag. Saan nga gimbag. Kat agtumtumarmat iti agas. Ay, lukaw. Apay nga rod nga italain nga umasidag ka. Mabainak namin kada kayo, tatang. Nga uray matayan ti asawam? Ay bakit? Mangirwar ka iti kwarta dita. Kaduan ta ni Ramel amang ipan iti asawa na iti ospital. Imbaglakid din, ta na isapsapa tayo ana idanon ti asawam iti ospital. Tano naladladaw, ang mga noawan itan ti asawam. Jakmat ngamin amo na dingge. Nagbabagaya man ti platelet na. Imbag tayo na si kaso adagos na kiti doktor. Jaklakid di kabalan na mapukaw ko ti asawak nana. Tulong akong nagtrabaho ti asawak nana. Kaasibat. Yung baglakid din tanan anusan na ka. Nasaya at magta nakapagpanunot ka. Pangasim, manong mulong. Isublimot lang ti taltalonak. Nakapagpanunot ako. Amo ka makapagpanunot kan tumatlaeng. Di ka madanagan. Naibagak mat itinang ipatalunak, asublatan matlaang titalon, anyaman nga oras. Agyaman aklaunay. Talaga nasingpat ka kanyak. Sikat ikabayagan anang talon ititalon ko. Isu sikat priority. Agyaman akunay, manong. Imbag man ta nakapagpanunot kan? Nagrigat gayam timawanan. Nangrunan o emergency. Ay, doin tuloy ko kumaidi at tinalon ti taltalunak. Adda ko makwartak at pinagpa-ospital ko kanibagat ko. Ay, mayat ka no ti apit ni tatang iti napalabas. Gamgaputa sa anak ang nagmula. Napalabas ko ti mayat ko maagasat ko. Manipod idi, saan kon nga inibatan ti daga ataltalunak, Mr. Lonely? Ket adala ta kwartak, anakadulin apang emergency. Ito'y pagayam mo, Ramil. Agyaman ak pagayam Ramil iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, saan tayo kumama dismaya iti biyag? Anyaman ti sumangbay a problema, sisasagana tayo kuma amang saranget. Ala, itultuloy mo ti aggaget. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Aramil, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon.
Agyaman kami tingka pa ng tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan at tita iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naliday man a panunutan kan ibaga. Ajak ammo ti agsurat ka nagbasa. Ngem na ayatak adumdum nga kadag iti programa yo iti radyo. Gapu iti dayta, impaisurat ko iti gayem ko daytoy apakasalita iti bihag. Tapno maidrama met dito'y nalatak a programa yo. Idi ubingak, impaampun nak ti inak kininana ni Nita. Ket ijay anang rugi ti kalbaryo iti biyag ko. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Tita dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nanang, tsak kayat ti agbati ditoy. Kayat ko ti sumunod kada kayo iti papanan niyo. Saan ka ngagbalin asukir, tita? Dito'y kapailaan nga ibati, tadala pa panak. Agsubli ak adagos. Agpaiso? Agsubli kayong adagos? Wen nga ruod, iso adito'y kapailaan. Uray taaddamat dananam aninita ken tatam atasyo. Iso dati kadwam dito'y. Wen tita, di ka agdanag. Taada kami dito'y para ken ka. Kasko na ni nanang mo, agsublin tumot laang dito'y, tapno umay nakaalaan. Apay ngay, aging gaita, awan pa ni nanang kung agsubli. Aging ka di ita, ni pala nanang mo ti pampanunutam si ka, tita. Nana. Awanan ni nanang mo. Tanoan mo, impaampun na kan kada kami iti asawak. Da kamin. Da kami ti mangbibiyag kan ka ita. Di ka di makadlaw. Makabulanan adi nagsubsubli ni nanang mo. Tati kinapudno na, impaampun na kan kada kami. Iso atumakder ka dita. Tatulungan na kami ti trabaho mi. Oh, ato'y ti galon. Ingkagsakdoy, di bubon. Ti sumarunong aksakdo iti bubon, Manong Elmer. Ha? Ayaw na yun day tagalon mo, tita. Nagdakkel. Kabalam ka di pa day tangawitan, ngayawid. Bilibakan ka no kabalam day ta. Ups! Nagdagsan nga paiso. Tsak maawit. Ala, mutoy. Tabawasan ta ti karga na adanom. Kunak tumat, di mo kabaalanday ta. Abay ko! Gusto na! May salaang agalon, di mo pa'y kabaalan nga awitan? Awan sir-serbim! Awan serbim, apapakpakan dito'y balay! Ala, agsumli ka! Katpunwon day tagalon iti danom. Nawatam? Wen, nana ni Nita. At datan dito'y balayo, tita. Sa dino ti pagkarkargaan nyo iti danom. Kaiso ti pangibatsak iti daytoy awit ko. Iti kusina, Manong Elmer. Nakatulbak matan ti balay danana ni Nita. Ha? Awan dan samot dan dito balay da?
Sa dino nga tinapananda. Ay siguro, napandan nagtrabaho iti talon da. Ay, kasanukan ita, tita. Namigat ka din? Saan pa'y? Ha? Apay ngay. Ay, imbati da ka lang arudan. Intulbag da pa'y ti balay da. Kasanukan ngay ang makapangan. Wingarod Ano sa kun ate bisin ko? Ay, kaasi ka mat. Ay, umay ka. Adama kan ijay balay may. Ijay kan ang makipangan. Agtaraw kan ti manok ti taruan. Parbango na. At ginatang ko akarne ti baboy idi kalman. Alam ta iso ti lutom asidata. Ti mabati, balunan ta iti talon. Alaad ta amin, agraman in napoy. Kahit hindi nga tita. Panunutong pa ilang nga nga ubi. At dalinutok abagas ti kamuteng. Ipakan ko kung may ti aso. Makipanganan ani tita. Anya? Ano, sikati maka mo. Sige, daras siguro. Unay. Ito mo, di karne. Unay matan datatatasyo. Kanana ninita. Sa dino nga tanti ayam ni nanang ko. Apay nga ming imbati nak dito'y balay danana ni Nita. Uray ko mamat no nasaya at da kanya. Ang saan mat? Kas ita. Intulbak da tiri daw ti balay da. Kat may salaang akamuti ti imbati da dito'y ruwar akanak iti may nga aldaw. Tita! Umay kaik ka niti kanam. Adoy! Kanam! Agyaman ako na, Manong Elmer. Idanon mo to ti panagyaman ko kaninanang mo. Awanan yaman na, tita. Kinapudno na. Mas asyan kan kaninanang ko. Gaputas anda ka lang arudon apakpakanan iti husto. Sanda ka pa'y apagadalan. Agyamanag, tanasarakan kayo matlaangan, nanang. Tita, anak ko. Apay nga impaampun nak, nanang. Amuyo ka di, noan niya tilinakam ko arigat, iti kaawan niyo. Tita, anak ko. Pakawanan ako man. No naramid ko man ti kastigan ka. Awan ngamin iti trabaho. Sakit simurot ti amam iti babae na. Awan mat nga rod ti maitad na kan kasuporta na. Awan apulos. Gaputa atapon na asaan nakakano aputo. Idinto ta nalawag nga iso ti ama. Ano niya? Nalawa to'y garden ni Boss Charlie. Nasayaat man. Tapno adda pa kitang danak. Saan mag-aparikot ti pagyanak? Tadamat konkret akalapaw da dito garden. Uy, nalawat inadalo sama, tita. Expert ka talaga no may papan iti trabaho iti garden. Saan mat, Boss Charlie? Piliba ka talaga ken ka, tita. Imbag man, tanaan usam ti nagtrabaho iti garden. Saan ka kadimat lang ang marigatan? Medyo, boss. Ang masapol nga agano sa gaputaawan mo tinagadala. Tapno agbiro kak itinalaklak ako maatrabaho. Anya ka di tinagpatinggam? Elementarya? High school? Nakababain nga ibaga, Boss Charlie. Ngam pulos ajak in madak iti pagadalan. Anya?
Dayta ti agpayso, boss. Nagtalawak iti balay dagiti nangampon kanyak. Isu nga dak ita ditoy tapno mangged. Urayak lang nagkintayag itimbagam kanyak. Nakakaasi kagayam. Ala, agan-anos ka dito ya. No kayat mo, suplayan ka. Agmula ka itinatnatan. Ay, kayat ko boss. Agyaman ak unay, tapagtalkandak. Gaputa nakitak anagagat, kan naanos ka, tita. Nagswerte ka talaga, tita. Nangina ti presyo dagiti natangita. Dakkel tinaglakwam iti inmulam anatang. Ay, kasta ka di, boss. Ay, kat agmula tayo manan, Ay, ato nakwenta akong tibingay mo. Awatan. Alwadam dayta, tadakkel agad dayta. Agyaman ako, nay, boss. Nabayagmatan nga agam amuta, tita. Kat, adda kayat kong ipudnukan ka. Sapel ako matadi na kagura. Boss Charlie? Idida mo pailapan nakakita kan ka. Adda na isang sangayan ariknak para kan ka. Nabayag at ining-tingiting ko tiriknak. Kat talaga asikat ipit-pitik to'y pusok, tita. Boss Charlie, nababa-akla-akla si ti tao. Awan pulos nagadalak, no maikumparakan ka. Sa anak maikarikan ka, boss. Maikari ka kanyak, tita. Kat no aklunen nak, agkalay sata adagos. Sa anak mit kitning agdardaras. Urayak ti sungbat mo, tita. Kat sapay la kuma, tadinak paayan. Itatagayan ayat tan, tita. Kayat ko nga ipasyar nak iti lugar dagiti nangampun kan ka. Tapno mapagsasaritaan tayo ti may papaniti pa nagkalaysata. Charlie? Amok nga dapay lang sakit tinakam mo kadakwada. Ngem, tay ko nadang rudan. Pakawanam, dagiti nakabasol kan ka. Tapno agtalnamot ti panunot mo. Nasken nga ag-move on ka. Ako nada iti Ingles. Sige. Sikat yung makaam mo, Charlie. Agpasyar tanto nga rod ijay lugar mi. Agyaman, anak. Tanagawid kamot laang tita, anak. Nabayag asap sa pulan da ka. Ngam saan da ka masarakan. Nana, kaano kayo pa'y ang nagsakit? Nabayag day tuyan. Agpaagas ako nga. Ngamawan mo't urnong binagasawa. Adda basit urnong ko, Nana. Ipanda kayo ijo ospital, tapno ma-check up kayo. Alaman nga rod anak ko. Kaya't ko pa iti umimba. Tapno masulnitak dagiti nagkurkura ang akin ka. Tata, kumusta ni Nana ni Nita? Apay nga agwing-iwing kayo? Awanan tinandaman na pa'y, anak ko. Kuna ti doktor, ngagdesisyon na kano ita. Yawid ko kung saan. Kasano itan? Yawid kung sa langan ni Nana Maninita. Tay jayan balay ngagpaimbag. Doon imbag pa'y ti sakit na. Saan? Uray dito pa'y lang ospital. Siyak ti makaam mo ka ni Nana ni Nita. Atakan ka na itanak. Katagyaman na ka. Tadi ka nagimula iti sakit tinakam iti asawa. Nana ni Nita, anya ti bagayo kanya? Naamuak ka ni tatang mo. Aplano yung ayam ti agkasar iti nobyom ani Charlie. Maragsakan akmat para kan ka.
Tamakyasawa ka, tita. Itantan mi pa'y ti may papan iti dayta. Urayan mi nga agimbag kayo, nana. Awanan tinamnamak pa'y nga umimbag. Isu nga ituloy yung kit iti plano yung magkasal. Itinubyo. Ha? Saan ko maasyak ti panunutan niyo? Siya kunti mang ibagpaka. Awanan namnamak nga umimbag pa'y. Bendisyonan ko mati Diyos ti panagasawa yo, tita. Charlie, anak ko. Agyaman kami kada kayo, nanang. Anyaman ti makunam, tita. Siyempre, agyaman na, nanang. Pakawanan na ko, anak ko. No anyaman tinagkurang akan kakaspudpud no ngayon. Aklunag ang nagbasulak. Gaputa binaybayan ka iti, anak ko. Saan yan aday tati panunutan nyo, nanang? Napakawan kayon. Makunak mo't anagasata. Taatan dua nga inak. Agyaman na, anak ko. Tita, bakit? Nakapasak iti board exam. Mabalin kon ti agaplay nga agisuro. Saan na aday ta? Dakkel pa'y tinaglakwang manen kadagiti naapit ta anatan. Wen nga rod, talaga asikat ti swerte iti biyag ko, bakit? Namin, manipod dimteng ka. Agsasaro na umatan ti swerte. Mamati ka iti dayta? Siyempre, Siyempre kaklantan, anak ko. Ay, nakalukat mo ti ruangan. Da kayo matgayam, tatang. Kumusta? Apay ka di, tatang. Imbayak, napapayaban na kayo ni nanang yu Aninita. Adda ka no ibaga na. Nangrunakan ka, tita. Amo, asaan akong magpayagpay, tita. Nanang, ada kayon diti balayo. Diti kayo maagpaimbag. Di kayo madanagan. Adamot ng oxygen nyo ditoy. Puno na ita. Ngam mo, ano awanan ti oxygen ko? Nalabit asimina akmot. Di kayo kumaagsaw iti kasta, nanang. Agkararag kayo kiti. Ado tinagpasulak iti Diyos. Agraman kan ka. Iso ado bawat kita iti pambakawan mo. Sakbay amatayak, anak ko. Pakawanan na. Amo, adya kun masulmitan pa'y tagiti nagpasulak kan ka. Iso pakawanan na ko. Iti pa'y laang napakawan kayon, nanang. Katagyaman na agta nakaamiris kayo umat. Iso apanunutan nyo ko nga agimbag kayo pa'y. Agyaman na, tita, anak ko. May sabulan manipod iti day di apanagsarita mi kininana ni Nita, pimusay na ito'y. Kat ni matatatasyo, inalamin iti puder mi nga agasawa. Ita, adan talo nga anak mi kini Charlie. Naawat mat kas mangisuro iti pampubliko a pagadalan ni Charlie iti lugar mi. Daytoy man ti pakasaritaan, tuy pagayam mo, tita. Agyaman ak pagayam tita iti daytoy a pakasaritaan. Ako naman analiday ti naglabasam, ngam nagtalinaid kalata anatibker. Ket ita, nasaya atan ti kasasaad mo. Pamanagnag, at agiti mairuruman, Diyos ti manaraken. Ket dayawon kamet, taadaan ka iti nasaya at apanagpuspuso,
tanapakawan mo amin at tao, anang ipaaykan ka iti saan, iti kalabas. Itultuloy mo, ti kinasayat mo at tao, kit agtultuloy mo, ti bendisyon ken ka. Bueno, papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama, ti pakasaritaan ni patulog. Ti pagayam ang nagpailinged, iti naga na tita, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Ilyasha Tumlid, ken iti direksyon Virgie Paglay. Computer recording technician Michael Lugitan, ken musical scoring Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinaga na Clara, Manipod, Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Impatag ko iti kastaunay dagiti anak ko. Isuda tinagbalin abiyag ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Clara dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Diyak kayat day di alalaki aparakan ka, Valerie. Mama, ay ayatak ni Riden. Anya ka di manantisaan mo akayat kan kuana. Saan kayo abagay? Anya lang ang titsuraan dagiti anak yo. Basit ka lang arudan, makiasawa ka manan iti nakurang iti tayag na. Day tala ang tirason, Mama? Saan mo alalaangan ta importante day ta? Mama, awan pa'y inyam amok kada kayo ang magustuhan nyo. Saya atom ngamin tagpili! Mama, kasano nga da mapili? Kati kaya't yumat ngamin kat jay perfecto. Awan ti lalaki a perfecto, Mama. Di ka nagrason. Basta jak kaya't dayjay areden. Period! Anya ti plano para iti asidagan na panagkasangay mo, Charlie. Kaya't ko, adito'y balay ti pagselebraran tayo, Mama. Agawis aktulatan kadagiti gagayam ko, kadagiti amam mo. Okay nga ron. Umanugot ak iti dayta ko nam. Sigurado ka, Charlie? Dito'y balay ti kayat mo a pagselebraran? Manan. Barkadam lang ti awisam? Saan? Dagiti ka opisinaan. Adda special nga iyam amok kada kayo. Special? Mama. Adan girlfriend mo? Sanak pa sinumbatan, Mama. Ngam inawis ko nga umay dito'y balain tun kasangay ko. Katiman nugot mat. Ay, talaga dadakkel kayon. Amo yun ti makiinaram. Ngam, syakpay lang tinayo. Kat pagrabangak akitaan ti pagimbagan nyo. Clara, ading ko. Kita tasaan mo una asobraan ti araramidom kadagiti anak mo. Ay saan manang? Awan ti madingar aramida kadagiti anak ko. Pagsayaatan dalang tikit kita. Adamot ten bukod da apanunot Lakay kan bakit dan. Amo dan ti makapasayaat kadakwata. Saan? Kitab ni Valen. No awanak anang iwanwan kan kwa na. Diyak amo no anya tinagpanagan na ita. Awan mat nasaya at abiyag dagiti nagpalinakayan ayat na iti. Ti kinabak ng kadila ang ti pangibasaram kadagiti nagbalin akaayan ayat na. Saan laang akinabak ng manang? Ado abanag. Adamot ten natalgad a pagsapulan ni Valerie. Apay, asaan mo pa'y laang abaybayan nga iso ti agpili iti pakiasawan na. No awanak anang paadal kan kwa na. Awan mo't iti kasjay akasasaan. Iso arumbang laang atong palan na dagiti kayat ko ang mapasam. Maditi kasta ka panunutam, ading ko. Awan ngamin anak mo, manang. Iso asaan dak ang maawatan.
Saan mo nga amutirik na timaysa nga ina? Talaga nga excited ka para iti pa nagkasangay mo yun bigat, Charlie. Kung mama, gaputa adda special na bisita. Amuyo ka di. Sinungbatan na ko ni Elisa. Elisa gayam tinagan na. Kung mama. Excited akmatan ang makamamukin ni Elisa. Nasingpat ni Elisa, mama. Sa dino, tinakamamam kan kwa. Iji opisina, mama. Anya ti posisyon na. Sekretary, mama. Anya. Oh, apay, mama. Nagadoa mabalin mo nga arman ti sekretary pay. Anya ko matidakas na, mama. Adu ti agar-aram ken ni Elisa. Anangat nga to ti posisyon dang iti siyak. Isuan naragsakak, tasyak ti inaklon na. Uso sa rin na nga rod ti kinapintas na. Tapno sumaya at tibiyag na. Mga ano si kati pinili na. Tamo na nga damabalin ti pamilya. Saan akasta ni Elisa, mama? Isu apang asyo. Saan kayong agsarita iti kasta? Ta saan niyo pa yung am-am mo ni Elisa? Mabalin ka di ang makasao kayo. May papanitian niya. Agpakpakaasi ak kada kayo. Saan nyo kumamat nga aramidan ka ni Charlie ti inaramid yo kanya? Apay kit tinasaan. Anak kayo. Kat agpada kayo anapatag kanyak. Diyak mabalin abay-bayan latan ti kapsat mo. Ano asino laditan ababa iti tutupan na. No kasta, saan nyo kumangarod apabainan ni Elisa intong bigat? Mama, ipagpagapuyo iti kasangayan ni Charlie. Tanya ti kayat mo nga aramida? No saan nyo akayat ni Elisa? Saan nyo kumamat nga ibabain iti kaadwan ti tao? Masaktan lakit din ni Charlie. Diyak may kariday ta nga ipagpagam. Ngam arabidak amin akabalang. Tapno saan ang may babay ni Charlie? Adun ti tao ngagsampan. Nga mapay ngawan pay lang ni Elisa. Ada ni Charlie iti ayan dagiti babarkada na. Awan pay mat namin dagiti kaopisinaan na, mama. Inton madamdama siguro. Basta mama. Ipagpakaasik kada kayo. Saan nyo kuma apabainan ti girlfriend ni Charlie? Adan na panunot ko nga aramitan. Iso asaan ka madanagan. Pasigurado asaan ang maibabain iti imatang dagiti tao. Anya dayta ang napanunot yun, mama. Basta agbuya ka lang, kan agsipot ka iti aramid. Mama, yamamok ka na kayo ni Elisa. Ti girlfriend ko. Elisa, so ni mama. Agmano akman? Kasya na ka ti Diyos. Ken, yamamok mat kada kayo ti ama ni Elisa. Iso ni Tata Arnold. Tata Arnold, iso ni mama. Ay, naimbag ngal daw mo, abalayan. Pasinsyakan Abalayan ko na akong tayo sumatla titulungin na. Nakasigurado kan, kapsa? Diyak pa'y kayat nga awagan ka iti abalayan. Kasanak pa'y nakasigurado. Ang mga nagbaliw pa iti panunot ni Elisa. Tata Arnold, Elisa, amok ang mabisin kayo. Umay kayo, takuyugan kayo ang mga ala iti kanan nyo. Ala, kuyugan mida Charlie. Tapaman amalpas damangan. Kayat ko akasaon ni Elisa. Mabalin ka di, Elisa? Sige, ma'am. Mabalin. Ano di ko na yung naibagayo kanya, ma'am? Sumurot ka kanyak, ijay kusina. Apay ka di, ma'am. Anya di bagayo kanyak dito'y kusina. Makitam ka di, dagiti ado nga iinawan. Ha? Apay ka di, ma'am. Dita, di ba ka ikaryam? Tapno ibagakan ka. Saan ka akayat para itanong ko? Saan asikat inararapap kung agbalin amanugang
Anya, nagsakit matanti kasta pa nagsasaoy. Kunak no edukada kayo, ngam awan matgayam respeto yu itipada yu atao. No saan bak akayat amanugang, saan kayo umat akayat akatugangan. Bastos ka! Pumanaw ka dito'y balay may tamad lang. Panaw! Mama, apay akas JT naramid yung an Elisa. Isakit mo na dya babae. Rombang asyak ngayon ti sakit mo. Pinastos nak day dya babae. Da kayo tiim muna anang bastos kan kwa na, Mama. Gapo tadyak kayat day dya babae aparakan ka. Ay ayatak ni Elisa, Mama. Awan ka di ti karbangak agpili iti babae nga ayatak. Siyak ti agpili iti babae aparakan ka. Siyak ti ad-adda makamo iti pagsayatam. Saan ang maikariday jay ababae aparakan ka? Saan dak nga ipada ka ni Manang Valerie? Asumursurot latan iti kayat yun. Ay ayatak ni Elisa. Kat ilaban ko ti panagayat ko kankwana. Ha? Saan ko maanatang kan ti ulong? No kayat mo anasaya at ti pagpanagam. Kitam ni Valerie. Mayat ti kasasaad na ita. Awan pagproblemahan na. Ngam no nasa pa siguro anak ki asawa. Ha? Jack lamon no anya tinagbanagan na. Damagan nyo man ni Manang Valerie no naragsak iti biyag na ita, Mama. Saan ang naragsak ni Manang? Gaputay naramid yun akas larubot. Amasapol atong palang na amin nga ibagayo. Agbakbakatan abalasang. Gaputawan kayat yung kadagiti amin ang nagbalin a boyfriend na. Dayta ka ditin sorokan katikayan ayat mo? Ha? Naalisan kan iti kinabastos day dya babae. Anya ka diti kayat yung aramidak, Mama. Surutak amin a kayat yung. Kasta ka diti rumbang aramidan ti may nga anak. Rumbang lang. Gaputaawan kayo iti daytoy abiyag no saan agapo kanya. Unfair kayo mata, no kasta kayo, Mama. Kaya't yun, tila ang pagayatan nyo tinapatag kada kayo. Nupod no ang napatag kami kada kayo. Amuyumat ko mga ikan importansya ti marikrik nami. Nagsakit ti barukong ko iti kastoy amapaspasamak man. Saan na ko nares-respetuan ti anak ko? Clara, uray kun kunam asaan ko nga ammo ti marikrik nam taawan anak ko. Ngam amok met apagandaran ti panunod ko. Saan nga iti agnanayon? Kat manmandaram ti anak ko. Adamot panunod dan. Saan amabalin nga inakman ida iti agnanayon? Nagsakit man. Nagsakit asukiran da kadag iti anak mo. Nakurang laang ti panakaawat mo, Clara. Rumbang kumaan nakasagana ka, tadumtang to ti aldaw apanawan da ka dagiti anak mo. Kat mangbukal da iti bukod da a pamilya. Oh, diya mo no kasano nga awat to apanawan da to dagiti anak ko. Clara, no nasaya at lakit diti panang padakkel mo kadakwada. Uray pumanaw dan iti pagtaengam. Ammo da kantulat ta atalyawan. Ngam no saan a husto ti panang padakkel mo kadakwada. Anya ti ekspektarem nga aramidan da. Valerie, talon nga aldaw asaan ang nagawid ni Charlie. Saan na sungsungbatan dagiti awag ko kankwana. Madanagan akoon. Sika man ti mangawag kankwana, bareng sungbatan na ka. Ibagak ti pudno kada kayo, Mama. Ngam saan kayo kumanga agungungan? Anya dayta? Ije ayan ni Elisa ti pagaw-awidan ni Charlie. Kat plano dan ti agkalaysa. Anya? Agkalaysa dalatan nga oray sa anak nga agparang kasjay? Talaga akas na, Mama. Ilimad da kada kayo ti kalaysada. Ay ayatan ni Charlie ni Elisa. Kat nakasagana amang ilaban iti dayta. Saan amabalin amapukaw ko ni Charlie?
Matayak lakit din no saanan nga agawid dito'y balay. Aklunan yung aminan, ani Elisa tinaikari para ka ni Charlie. Iti kasta, maunusan ti angin. Kuna ni Charlie, aging ga iti saan yung amaawat ni Elisa, saan mat nga agawid dito'y balay. Anya ti masapulyo, madam. Saan kayon apaunagay? Ta saan kayo ama ikari itinanumo apagtaengan may? Kaya't ko ang makasao ti anak ko, kapsa. Mga asim tapaunagan ako. Ay, sige. Paunagan ka. Ngam saan ka kumaamang riribok, madam? Marigrigat kami laeng. Ngam di mi kayat ti gulaw. Kari, sa anak amang gulo. Kasaukla ang ti anak ko, kapsa. Alangarod, madam. Sumrek kayo. Ngam anusan nyo tuy nanumo apagtaengan may. Apay anak umay kayo, mga. Anya ti masapol yun. Charlie, iho. Saan mo kumamat nga aramidan ti kastoy kanya? Agawid ka ni Jebalay. Pakawanan dak, mga. Nusaan po akabalan asurutan amin akayat yun. Isuan na saysayat langin a pumanawak. Tiyak kabailan ama po ka kanya, Charlie. Isu nga umanugot akon iti relasyon yo kini Elisa. No kasapulan a dumawatak iti pamakawan kan ko ana. Aramida. Agpaiso, mama. Umanugot kayo iti relasyon ni. Wan, kat saan mo amabalin nga ilimad kanya ti panagkalay sayo, iho. Kayat ko nga ijay balay ti pakaangayan ti kalay sayo. Kan kayat ko nga ijay balay ti pagyanan yu apaman amalpas ti kalay sayo. Manugot ni Charlie adito'y balay ti pakaangayan ti kasartakin ni Elisa. Nagasat ni Elisa. Takinabailan ni inlaban ni Charlie, mama. Anya ti kayat mo asawan, Valer? Sana kas kanya. Aging gaita. Awan pa'y asawa. Kat manong titawin ko. Oh, pakawanan na ko, maiha. Di ka madanakan. Manipod ita, ipalubos kon asika ti agpili iti lalaki apakiasawam. Saan akon amakibihang? Agpaiso, mama? Apay, adda ka din nasa pulam? Kinapudno na, mama. Saan ko pa'y apinutad ti relasyon ni kaniriden? Ngam ilimlimad nila ang kada kayo ti relasyon ni. Oh, pakawanan na kanak ko. Nagbalinak nga overprotective kada kayo. Tidaw-dawatak lang kada kayo. Saan da kumaliblibatan nga inayo? Taam mo yuman. Ipatpatag kayo unay-unay. Ita, makunak anaragsakak manen, gapo taaddan apok, Mr. Lonely. Imbaglakit din ta nakaamirisak iti kina istrikto kadagiti anak ko. To'y pagayam mo, Clara. Agyaman pagayam Clara iti daytoy apakasaritaam. Rumbang laeng nga ipateg kan protektaran tayo dagiti anak tayo. Ngem saan tayo ida apagbalinen akasla robot asumursurot latan iti kayat tayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga ti tinaga na Clara, Manipod, Baguio City. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay, computer recording technician, Leonard Ributazo, kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.